moto yakhe omnye ngenxa yafika uthi ndinayo noma hamba usijonge ethunzini athi le nto ndinayo kodwa ndimangele uma ndifika apho ndibona umtshini upompa amanzi uma ndifika apho ndabuza ukuthi lo mtshini uchazani wathiwa ngunomanzi uwabiza lesi sizwe mandihle lapha umntu uthi kuyo jonga abantwana abancinci bajongeni abantwana bajongeni bavani ibhunga lomthandazo umthandazo uyanuka ufana nesipayisi uyanuka umthandazo yabonga baba banabomama phila baba mjekula phila mama uma ndiqala umazi uma kuvula itempile lasemdantsane elapha entyeni ubaba amathuso wathi ngomnye wamathwasana wamabhorofile baba banabomama akekho umntu endingamazi akho bishop endingayazi ngiyabonga apho ndithethe kakubi unkulunkulu andixolele ndatesonca ibambeni ndineenyanga ezibini kufike umntu ezambatha esimhlophe wathi ungaphinde uphathe ifowuni wathi ungaphinde uphathe ifowuni wathi ndizokunika indaba ngomoya hayi ngefowuni wathi ne-TV leyo ungaphinde uyibukele wathi ungaphinde ubukele wathi xa seliphelile ujesu yeza uzolanda bakhe athi usondele uzolanda bakhe wathi ujesu usondele ucelela umthandazo obaba nabomama unkulunkulu anganilahli ilwimi lifaka umntu endabeni ulwimi lukhulula umntu ingaba soyiwela iJordani ingaba ujesu sombona sibanga kangaka sibangisana sibangani yintoni lesibangayo yintoni lesibangayo omnye nomnye makahamba aphiwe ngakhona iJordani mayihambe aphiwe ngakhona ihamba aphiwe ngakhona iJerusalema ihamba aphiwe ngakhona ihamba aphiwe ngakhona masiyekeni ukhuluma nakakubi ubaba mjekulu uyiphethe kakuhle le nkonzo ayifuni mithetho ungathi umntu akayiye emgidini wathi buye kwenzani ayomthetho yeyomthandazo umntana uyakonke abathanda khona akayazi ukuthi wena uthanda ummelwane wakho uyayi umntana ngoba ngumntana usoyiso uyabathanda khona ngoba ngumntana ngibonke indlela unkulunkulu andixolele umama usabile uzesontweni uthi ubona amajuba amhlophe eya ngapha nangapha emethisa imvula ulele uyesaba uzesontweni ubathi uyalala uthi tata ngona amajuba la majuba amethisa imvula uthi ngibona umntu aphethe ipeni ebhala abantu ezifubeni uthi ubhala abantu baba noma baphilanga unkulunkulu abe nani imantate emasangolini apho ndithethe kabi celukephelele unkulunkulu angangilahli bobaba nabomama ndiphinde ndabona futhi
ubaba uhambe athawa kanjani bo ebotha ngabahambi boy kabuza wena uyaphi ndebuza ukuthi uyaphi wathi uyakhuta lokudimo kwathiwa ubuya ezulwini uyalukudimo uya ezulwini uloko kalinyewe tsaha uyoxoxa amatyala akhe ayenze lefasi awenze emhlabeni wathi yena yasethi kwathiwa lo esele lapha ha sebenze akasebenze athi bahulukulwa ya akwazi ukukhulula lo wami wathi ha sebenze kwathiwa makasebenze athi bahulukulwa akwazi ukukhulula lo wathi wami yani wenza into tsanga kwathiwa lo wami wenza into ezininzi uthoma ntshubulo tsanga kodwa yokumenemene ushaka sechaba kabulusa ukubamba isizwe ngokumenemene uNkulunkulu anizwela ubuhlungu wamele bontate bokina phela lebo bothanda labo mabethengisa nabo siyamujekula kimake babamjekula nimangele kimake dimangele hathi sokwana bathu bayinehela andikakabona abantu bezinikela uthi bayinehela xa abazinikelayo ubone 20 emasifafana kubona i-20 beziphambanweni thithi le nto yinto enjani thithi ingaba yiyo okanye ndisebenza ngesilamu ingaba yiyo ingabi izondisa kude okanye ndahle endleleni abaninzi baphelela endleleni ngenxeni yesizwe abaninzi baphelela endleleni ngenxeni yesizwe wathi uNkulunkulu kabaphaphe nomama kanti andinazulu uNkulunkulu ngokabakumasango nomama uAra uNkulunkulu obeKhristina aba basele ngamahlumela abasele ngamahlumela baba wathi njalo wathi abasebenza ngamahlumela omnye nomnye uzomeze ngakubo alifela mprofiti wathi umprofiti ozayo wathi ngibona ababhisimbi alawula sithaba sana kathini elawula isizwe ngensimbi alibulawe hayithatha wathi intongazi imithetho yakhe inzima akusona neGoliath wathi ufana noGoliath yikuphe ngathambile sicela umthandazo uNkulunkulu anixolele ubuxoki umenemene uNkulunkulu angithethelele kababa abathuse ngomama ubaba wathi kum wathi kobambeswa amabhishophu apho eJerusalem wathi wena ungayembathi wena ungumsebenzeli wabantu wathi ungavuki ubangathi ubushopu ngoba ungumsebenzeli esulweni ayikho athi andibonanga eyakho wathi ndibona umusebenzeli aleluthandazo umuzi lona ufudumele wabamjekula nomama ufudumele philani bazali sikelela umthandazo abomthethe kabi uNkulunkulu angithethelele ngingalahli endleleni ndisengosisi ndingenalutho uma sifike ebhasini sifumana umama ophume eMozambique engenalutho ethi amalanga amabili engadli nomntana okusele samnika kona wathi ngibalekile elizwe laseMozambique yaliwa wathi sithise balekisa lo mntana ndise-Cape Town sakhupha kokugcina samnika umntana lo mthandazo isicelela intethelelo uNkulunkulu angithethelele nasi izandla zami baba ngicela intethelelo apho ngithethe kabi ngicela umusa ndingalahlwa ezulwini ngithethelele uNkulunkulu angihlambisise umzi wamamkela indwendwe umzi owamkela indwendwe ngicela intethelelo babubhishophu ukuthetha isikhathi eside ngithandazisa insebenzo ikhulu